Ćao ekipa, evo nas ponovo po ko zna koji puta, a družit ćemo se još dugo. Danas ćemo pokušati napraviti nešto što nije baš uobičajeno. Dakle, što najviše naručujemo kad naručujemo hranu za kući? Pa vjerojatno picu. Pizza je nekakva, šta ja znam, najčešća priča u toj varijanti. Svi znamo, ima ih masu, ima ih svakakve, volimo ovakve, onakve. Mi smo naručili iz pizzerije Čelo, čisto da vidimo kako to ide. Obično pice sljubljujemo sa pivom i to je savršena kombinacija. Mi ćemo danas probati nešto sasvim drugo. Probat ćemo je sljubiti s vinom. Koje vino? Ajmo reći ono što prosječan Hrvat ima u kući. Naravno, ima graševinu. Tu je graševina, obitelj Perak, vrhunsko vino, odlična iz Kutjeva. Graševina je nekakvi mainstream cijele priče, znači možemo probati s time, to svi imate doma. Stavit ćemo je sa strane. Šta reći o graševini? Naravno, graševina je zlatno-žute boje, pitka je, ima poviše malo višu kiselinu, ne kiselu, fino svježa. I ono što označava ovu njihovu graševinu, to je da je puna cvijeća i zelenog voća. I na okusu i na mirisu. Znači cvjetna, bočna, to je obilježje ove graševine. Mi ćemo probati to sljubiti sa 5 pizza, vidjet ćemo s kojom najbolje odgovara, pa ćemo vidjeti gdje smo po tom pitanju. Za početak, vegetarijanska. Znači, puno povrća, tikvice, rajčice, zamjenski sir, nema ništa ono što je uobičajeno na pici. Ali, zašto ne? Probat ćemo vegetarijansku picu. Divno iznenađenje. Ovo je baš za mene osobno iznenađenje. Odlično se sljubljuje. Pizza je puna povrća, puna je, onako zelena je, ako razumijete što hoću reći. Svježa je, baš onako nema mesa, nema masnoće, nema tih stvari. I fenomenalno ide uz ovo vino. Ako bi ocjenjivali od 1 do 5, tu smo već na opasnoj 4. Znači, vegetarijanska pizza i graševina, odlična priča. Sljedeća pizza koju ćemo probati je vjerojatno najčešća, miješana. Miješana pizza iz Čela je kao i svi drugi pizzerija. Vjerojatno svi znate kakva je, probali ste barem jedanput. Pa da vidimo kako to izgleda. Pizza je odlična. Ne prevladava ništa, baš onako lijepo izbalansirana, sviđa mi se, probat ćemo još malo. Tu se već više ističe vino. Ta nekakva svježina, aroma, cvijeće dolazi više do izražaja. Tu nemamo ni jedan jaki okus, pizza je dosta blaga. Možda je malo tu graševina već presvježa. Znači za miješanu pizzu ne, bolje ostati nekoj laganoj pivi. S vinom nisam baš siguran. Negdje od 1 do 5, 2,5. Sljedeća pizza, zagrebačka. Šta je zagrebačka? Znači Čelo je osmislio sljedeću varijantu, napravio je miješanu pizzu i gore je dodao vrhnje i zelenu papriku. I to bi bila zagrebačka pizza. Ne znam točno koja je ideja poveznice paprike, vrhnja. Ok, sir i vrhnje možemo povezati sa Zagrebom. Za papriku, pa možemo i to. Ajmo mi kušat, da sad puno ne pričamo o povijesti. Uzet ćemo ovaj dio sa vrhnjem, ipak je to ono što je bitno na ovoj pizzi. Da, zelena paprika i vrhnje malo podižu neku svježinu, vrhnje daje malo te masnoće. Kako graševina ima malo veću kiselinu, ona fino to ispire, tu masnoću, to se ljubi. A paprika je nekako zelena, onako ide uz ovu graševinu, znači nije ko vegetarijanska, ali vrlo blizu, recimo 3,5. Sljedeća pizza koju ćemo kušati je Čelica.
Zašto ćelica, zašto nije ćelo? Imaju oni i picu ćelo, to je pizza koju je složio osobno gazda. To je nešto njegovo. No međutim, njegova supruga dok je bila trudna imala je svakakve želje i složila je ćelicu. Ćelica se pokazala kao jako dobra, a ljudi su je prihvatili, ostala na meniju. Ono što je najbitnije, znači imamo 3 vrste mesa, imamo 3 vrste sira. Ako se ne varam od sireva su tu edamame, čardaš, još nešto je gore i vrhnje. Imamo vratinu, kulen, šunku i imamo ono što je najbitnije, papadju papričice. Malo ljutkaste, onako baš daju jedan poseban ton. Njih ćemo i posebno uzeti kada ćemo kušati. Prilično spicy. Da, uz ovu picu, vino, kao što je graševina, već bolje paše. Bolje nego uz ove dvije prije koje smo imali, osim vegetarijanske. Imamo tu ljutinu, imamo masnoću, imamo dosta mesa. Graševina to nekako ispire, stišava spicy okus papričice. Jednostavno paše uz ovo. Možda ti nekakve, hajmo reći, jakče okuse ublažava. Graševina inače ide uz veštilje, uz masnija jela, tako da i ovo vjerojatno je tu blizu toga. Vrlo zadovoljan. Mada, još uvijek je vegetarijanska nekako bolja uz graševinu. Ovo, pa, ajmo reći 4, ali malo lošije nego vegetarijanska. Završit ćemo kušanje pizza uz graševinu, a naravno sa čime nego sa slavonskom pizzom. Graševina iz Slavonije, pizza je slavonska, ne može bolje na prvi pogled. Feferonu naprijed da kažem, ne, jako je ljuta, baš sam onako, baš je ljuta. Za ljude koji to vole super, mi koji smo već u nekim godinama ili u krizi srednjih godina, bolje da to ne radimo. Svi znamo šta je slavonska pizza, kulena, šunke, ljute paprike, svašta nešto, ajmo probati. Ovo da, ljuto. Možda malo preljuto za ovako nježno lijepo vino. Možda bi tu neko kiselije vino sa puno više kiseline ili nečega bolje odgovaralo. Pizza je slavonska, vino je Slavonije, ali nisam baš prezadovoljan. Malo mi je preljuto uz ovaj okus. Vino je fino, nježno, elegantno. Jednostavno je to tako. Slavonska, ne. Dakle, vratili smo se na početak. Vegetarijanska pizza mi je nekako najbolje se sljubila sa graševinom perjaka. Želite dobru pizzu, otiđite u Čelo, mislim da će biti i vina perjaka. Probajte, uživajte, guštajte. Ako ste u Slavoniji, u Kutjevu, obavezno kod perjaka, doživjet ćete svašta. Ovo je jedna od boljih graševina po meni uopće u Hrvatskoj. Možda čak i šire, ali ima i onih drugih aduta. Uživajte, guštajte, vidimo se za dan, dva, ja odo dalje. Bok.